Mary le anute NG i jajangmyan noodles leiturin an kal. Nikhat chu Mary le anute NG i chu ina an oma. An ril kha alo tram ta maya. An pum te chuan gr aron ti aron riruk puruka. An fridge anan honga fridge ha chuanin thei tui le ice cream chia alo oma. Anute NG i chuanin. Hei chau hi chu kan ei thei lavang an tia. An ei tur da chat na bom. Pantry an han hong le a chu ta chuanin sangatrin le lakhui thei chen khat chia an hua. Anute NG i chuanin. Nui sangin Mary dora han kalilang noodles kan han leido na mi niang atia. Pur takin dor lam chuan panta a dora an vakal na chuanin noodles chu jishang shang alo oma. Athak chi mei ako ma po marcha lem omte. A chen te chu athak lau chi te ania. Mary chuanin marcha ai thei lava athak chi edu lau wangin. Anute NG chuanin. Jajangmyan noodles. Black bean noodles atanga an siam. Tui thak miya lau ka alei puita a. An panhi chuanin an hong dun le a ina chuanin anute NG i chuanin. Jajangmyan noodles chu achum ta a. Arim te chu atui maya. Doka na chuanin an chudu na. Lim takin jajangmyan noodles chu an eita a. Mary chuanin. Avahan tui tak ti in nui sang chungin anute bula chuan asila. Chuti chuan an pum ro.